Wada Wadrometa wa Al-Hakim Inoro TV. Nigatho Wanjiru mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Odinga aigete riu ni ahetwo rutha ni arumiriri a kiama kiu niguo ambiririe kwaranira na ciama ingi ta UDA itemine ria gubanga ndama ya githurano kia mwaka wa 2027 kuria ongereire ati gutiri na mutongoria ugukorwo akiingatwo kuma kiama-ini kiu inde urenda guthama no ekioguo akiaria kigomano-ini kia uteti gia kiama kiu kiharo-ini gia Kamukunji mwena wa Kibira. Oburu no na mbere na kuhinyiriria ati ihinda-ini riri kiama kiu kiri thiini wa thirikari na gitikwehera mbere ya mwaka wa 2027. Kate Muthoni no tuhariririe riboti ino. Akiumagario ni atongoria matiganite, mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Odinga ni acemanitie na arumiriri a kiama kiu kiaro-ini gia Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi. Mimi nilionea ya kwamba nianze mikutano yangu zote za Kenya hapa Kibra siku ya leo kwa makumbusho ya Raila, kwa sababu hii ndio ilikuwa bedroom yake. Hindi ya kigomano giki Oburu aniriria ati kiama kia ODM nigigukorwo gikiambiriria miario na ciama ingi niguo gubanga ndama cia githurano kia mwaka wa 2027 kuria ongereire ati kiama kiu gitire na mufango wa kwehera thirikari-ini. Sisi tunataka tuimarishe chama yetu na tutaanza mazungumzo na vyama vingine, lakini tukiwa pamoja ndio tutakuwa na nguvu na negotiate na hawa from a point of strength, not from a point of weakness. Yeye party leader wetu aanzishe mazungumzo na vyama ambazo ziko like-minded, ikianza na chama cha UDA. Kuona kigomano giki gitafanitio riri gukoretwo gukiyumiria njatukano gatagati ka atongoria a kiama giki, Oburu augite gutire mutongoria agukorwo akiingatwo kuma kiama-ini. Na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe, anaondoke peke yake. Maya magithiaga na mbere, atongoria amwe a kiama giki ta Godfrey Otsoti uria ni munini wa mutongoria wa kiama kiu, Edwin Sifuna uria ni mwandiki o hamwe na Babu Owino matinekinya mucemani